Now I'm found was blind, but now I see. And when we've been there 10,000 years, bright Kesemwpwal koruje kalangan yang kuat wegmo kalangan yang kuat wegiansu kalangan yang kuat wegkapai kalangan yang kuat wegwata peneuran mereka cuma tong cai nan peren Kaunopada wet mereka kini peneputai yang kas kulki terong-orong masanan kuat kalangan kiang kuat merel ranwet muna tapan tula nan masanan kuat mi Kaunopada kita ranwet imeneu kiang kita kulpot umot hai goti mema Imemelelo hai goti mema Imemelelo Besotregen wekla Taken to the way Hai goti mema Imemelelo Hai goti mema Imemelelo Hai goti mema Imemelelo Taken with love, taken to the water. I go to mema, Imemelelo. My God is so good. Faithful and true, my God is so good. He never changed. He always the same.
Kesemwpwal Wek yang sumoksit Monataman Taula Orang bene Masinan kut mi Kaunopada Puksangkak Meta wak sabon man kut limpak O sabon makasandikan Ong ranakan memimota Mengtani penamas O kabakap Wasaka mimiya Men kamuyan kacin Kaunopada mo be sarawian wasaka mimiya Kecayu pene O cakabakap Sakap nga maramo samat kut lawalap Kwekis kamu Sabol mar limpak o sabol mar kasandikan po na at mau Metayla mesikla ko wala po ang kit Nauyak kapaypat Nauyak kanorpat Nauyak kalwapat na sila panorwat Munat pantula main ko dawlap Nan paren Kaunopatawat main sa Road kum kotaman mesurukin trek mastikin kitaramas Ako mo kotaman ba't kinirong noong yung koros Uyi kapagap may sing kaparawat lo Kala ba na mo limpak kung yung kachintoke mong yung koros Kamu terakita mong yung koros Pagkit koros yung kakaan mong yung anman rong sa umasin Metapiyar pepaw sang nan wing kay nakiyari Kolokol na naat mong yung may sang Kesemwpwal ki o pek yung itawen from yung kit Kapag yung kumulot Melilang sumoksit Ipo katawang kaping Kumunyang kachin kapayata Karusye Mepan to itapon laiput Mepan rong mang sang Songan tatokan naman chijiyong pasongan Kawela Mata-mataw kan lot Mepan songan pelianta Kupuram mo yung kit sawat main kut walap Pelianta naman Jesus Uy katete yung chapel Me plan koros me akan wiyu yapon at more i-cancel in the name of Jesus Uansu koros pa me more kemoran paweti Ansu koros pa me more kemoran puson Ansu koros Pepol limpak o kair tayo yak Sang kalangan ng kit Mepkat koros main sa may kut Ipatay mo naman kit Polain wit Uyaki yew yung kumiyat kaping Kasapa kalangan Namaramayat kaong kalangan yeyas Ye kamutkali of Jesus Christ. Amen. Kalangan ng kot Meril ramwit Kachamimi ramwit Kachakak kusiyayok ayok sa sukakalayok itong ramwit tama Kesemwpwal Kachamimi ramwit Kachachek mo manatamaw rayo Ukchaklongong lakap Tama pa ang yawi Tama kachanane Ikamelele Menan Ilpenawat sanger yate katan ki Kaunopada Kaparian Kaunopada chanane Kaunopada tamaw Ung ranakan mamimota Pagkatay koros mangi te patawan Me Jesus Christ pangkat to sapat O katawat kay te kinapangkat to Kwen preng chompin to katay Au pangkat to o kotorik tay pasak Ria Kesemwpwal chachang Kaunopada tamaw Ung ranakan mi pangkusiya Nan wiket Chaka Kaunopada wiket ong wik me pangawat Pagsasyuka kala wik menakiyaro o pukotoranwat Chaka kilang ayo the week menakiyaro Song mau kan Data failure kan Aprawag chanane matawe Kaunopada tamaw ong lakap Metwet 2019 nagiyat Chaka kilang Songan kamau kan Songan failure kan Magsawiyan ng 2019 Chamimi ng 2020 O chaka kilang wong O metamataw atame pa ang kodo ng 2021 Pag ngay kamele me kapal Magkatay sisi laklole Syoto wiya tikikla Pag ngay kamele me kapal Pukat ewiya lalaut na Risang siluwat may men ew kiyong trial Ranwat Tamak chanane Sangka Kaunopada ong lakap O yamu manayo Tama ayo yayang kita Nanatamo ranwat O ranwat tama pang yawu Pagsangka Kaunopada ong atamo lakap Erkabang akot Pweki ang sumawaksit Iman kayo Iman pagkatang kita Wasakis nan piksarawi Napang kusang nan Kuwidyada
Wegi Kaudial, a Kaunopada child, the Kuskusuyan child, song can Machay Milale, or song can Kapalakan, the Kopotomota, Eric Chalanan, Muchalan Kaunopada, or Wasan, Watawat Pang Gosangan, Kaudial allowed to wow. Kumkak Pakalawasama com Miapuksaraul Mami, Regited Payu, del Wano, Wipa Watakancha, the Masani. Masa na puyawiyong Israel, retepa kawela ren naisapakan, te tukekan, te bilkisin tuga tekan. Ite merekak kawela aramasakan mesota kelel kiti kelelen koot di tomarakan. Mesota muyong likosko en kamela songan aramas pukat. Pite ren kaloke Israel, rein so bulemau. Kamatakan kalokolok mesang likoskan kin tuete. Kamatakan Scorpion, Erin so Pulimau, Aramas Pukat Pan Rapaka Mela, of Resort Pandia, Repanman Mela, of Mela Pan Tangasang Rail, Kepanga Court. Ikamele Macabal, Kutako Kolamwe. Me pain book Sarokate Yonkuta, me a Karasayang to it. Di siyan kan Yansyo Marapan, Karen Yong Yansyo Marapan, Nature Kraganan Kin Metak. Metak in Trepta Malamal, Kukonan Karen Yang ni Iputi Serio, Metakokin Totala, Lautila, O Lau Serio Iputi, Lio, the Penini Yokin Parent. Erdami men Kosuya, me, we welcome, Kapalakan Pan Lautla, Kapalakan Pan to the Lau del Keton Jesus Christ. Kitaikan Kaunopada, Kitaikan no muitong Christ at child mode, Kital Pamparan Ran, with Ye Rano, Muktai Kilang, Kapai, Kamod, Muktai Kaskasik, Mekrais, Panketo, Alechi, Railkan, Mekamele, and wasan what the Kate young child. Me muy young likos case than any answer me key your coyang told them when Ringata Portal so capio. Any answer me Ringata was uncawed with Macaban water a cadete me etinie custasan and boro. Etinie moron o mixin manikis me cosang the periation and etinio matan kill likos o keka liquid coyang cosepe the Katete the Masanime, Eshban said the Kawela, Ren and Sapkan, the two Kirkan, Peter Mimuyong and Kawela, Aramasakan, Mesota, Kilakiti, Kilan, and Court, Nantomarai. Ericalapaco, Calapac, Ais Mesota Kilakiti Court, Kilan Court, Nantomarai. Imaktanana Kosia, Kesemwpwal, Weki Mintame. I title Situka Kamoriala. I titled Sutukak Sabia, Niasum Kapal Pukat. 8 billion Lamanam Sutukak Sabia, Niasum Macapal Patang Yawi. After Kakilang, me pain coat, Makat Kita, Sabul Mesilasil, pain coat, Makat Kyong Kuchal, Pukalang Kak, Pitsang Kapal Pukat, Makoko to Motal, Makaka Kilang Kamel, may ye Takanangan and Kotong Kuchal, ye Jesus Christ. Mutaka Kilang, Mewokitama Takokolang, Kapalakan. Uksakukulang katik. Niaso me Kaunopada to Makate nan James Relautriao Redrick Asexilu. Memasan ni Niaso me Court Pan Wia Sabal Makatik. Esutapan Kupur Kalangan. Ong Raikan Mesotan ke Kalangan. Pi Raikan man ke Kalangan Pan Pitsang Kate. Eri Kalapakom Isman ke Kalangan. Tayamuman Masan. Kana Niaso me Court Pan Wia Sabal Makatik. Esutapan Kupur Kalangan, Ong Raikan, Mesotan ke Kalangan. Kalangan ng court, Kisakisin Komod, Poitap the way Jesus Christ, Kalangan ng court, Makoyong Child. Remember Mesotan ke Kalangan what? At ang pakitikta. O Kesemwpwal kita, Pwede wasa katete, may Raikan man ke Kalangan pang Pitsang katik. Wewe kita pang spesang, Trapayang katik, Pwede Kalangan ng court. Makoyong kita, Makchaletak, Kesemwpwal kita memor. Rekapangagi court, Mele Rawat, Imenakis Purla o Sair Ayo. Mawawaki Ayo Tamanagir.
Tama Kesemwpwal atas selokan rawat kami merawat utami cipta pukata lakap ataku kowong lakap tamak cana anak kawan bat. Rikamele mapatangkan de sharing kan mawiyawir sang nan wingkay menekiro kukuto ye Kesemwpwal kecana letak rais. Kesemwpwal kecan memorki mau te kalangan ng kuot me peni masa ini yung kecana Isaiah 12 rajuk pano. Magcay kalap kin celebrate ng Christmas. Nawasa masa ni kisinsiri kisibiti yung kumalir. Normal putakaman ko yung kumalir o pangwiyala amail. Kaun wasal balap ye. Sam patapat. Nama kien petbol. Area Kesemwpwalong kita. Kita angka kaledak kisakiswit. Puya kipingay kamelele mata wiyamakan buksaro katete metuaja menire. Esamin. Wata wiyamau tajuka maurkila ren kauna. After we tanana we ki me pain coat me kat ki yung kitail kapai wot kisakisin mo sut. Oni aisu maramasemen pan may tong Christ emel ekamakaltar kweki in tran Jesus. Memen may tong Christ luka yung Christ ang kadlong na nemoro kaunta emor e wata ang lar penay coat. El tanana we ki magtamimi po sampawit jojo libil tames surround kita. After nana Kesemwpwal ke we ki mekchan ke pung en kawuti o manaman tengen memimi reta po nangen ngen memimi po sampawit. El tanane tatong ki pungwat mekot kat kiyong ni chabinaramas mekchail so bisang kauno o kiyang pungwat ong chabel. Makareta esali kichaldi o kalituwik chayla. Erkapangagi ko tran wat tansyo mauksit iparan ki payangkak kusiya kayo tamak chami miranwat ansyo ksit na nasukan magcharong-rong masanan ko at mawiyakap kabur-buruyang mapain Jesus masani o Nicodemus nan son silu. Nintuan na masani memen mesote ipsapal. Kesemwpwal mokan. Yang momen ipsapal. Te yawiya pen ipan ipsapal. Ikamelele me. Bible statikan te patangkan mesyong dor. Katete yung chailer wiyepe. Uyang momen natapan kak. Pureng kai puiti nganan kuut. Nanatamaw. Kumpagabay. Main ka matamatawa. Merey na singakan mawat sa mimirem. Nganan kot mimirem ta mimireta awi bang ko siya meso kumpagabay kitay karusye anki nganan maur mawiyak sa kisiw sang rengkot eriksana na pureng kai puiti nganan kot payiwasa nganan kot kin peran ke pateng ngen wet mekat kiyong nan palingwarwet pagsan kak patengi jalan kak eu kukosili fellowship o liki ina sang koros pekin mentatong kin child aramas po sampaut. Kabangaki coach melel ansyo mauksit women kaprik chala ayo. O kusiya tama wiyaw yung child ayo. Mele yung child kapal laut put. Bekara yung coach masani ikoluki lato yata aramas. Riyapin coach sabol makalangan o sabol malimpagong child metela mesikila kawala po na tamaw. Imen watong kitabuk tangka kilang tama wiyaw yung kitayo makara yung ranwat kitana na Kaunopada mepe Jesus masani yung Nicodemus o kital karusya merong memen mesote ipsapal. Pweki ni aiso mekot masani yung ipo atam nan Genesis riyaw rejgituk isak limaw lele isak kisu masani me Tuken kese ki aramas tame ma utame suwet peni masani kumasutra pan sair kumasupan toge. Wa peni masani magmabang kang anso water kumapan mela. Eri Kesemwpwal ke pweki nanay cecek masanwat pweki yakatete yung yeme. Ikakaan ke kisakiswat asikakan maurwat san kalangan ng kot kak mimrey. Ap masutra nga ng kot nanay maur iyang watawate ang aramas mela. Walking Dead. Eri ongi Kesemwpwal ke payi patakwat me sumbatak me uyak kaskas kuli kitay sister Jacqueline
kau king lu iraikan korusia tekit kan korusia me pateng nan peren kaun patawat kat de yung kitail me likin kalangan en kuot Jesus Christ kitai korospan lalong kapalwat magtai ko lang mo may sereng tanan ko widial tuaw retutik payo ko pil pala sangamet kitapan pakatekta uktapanyang laktek lang nan den kisiniyo o met ye karya mela me puksaraw katete yung kita nan kodial riesek retutik esek payo esek lemau me masani iraikan me sudah atarail yang enjin nan bukan memorkan bayang itu pelo physical na den kisiniyo o met ye karya mela rikin ko suya me iraikan me ibuti pakeo pa mela pakriyaw uiraikan may ibuti pakriyaw epan mela pake akin ka kuya men kamen ko ru rena ke yaramas niya so mekin ronga tapu eki sang niya tay sukin we ki tay kum ya kamen kamen ko ru rap kam ka bai mi list etena ramas kay meminan Facebook masoto we ka call the real number kan o kalapak mau sang ko ru ki o uang pagsa we ko magsa uang atar court me makompantrek nan pukan nampekan iralauti sa kwano iray kau takoraw yang ekaw nauwang atar mo resto wewe ka marawang atar ko kam bagabay kutana na trek masanan ko kutana na wewe ka kalangan ng ko kutana na trek sabon mata yeyas ranwat pagtangka kawan patang lakap eri ong ye imi kasampal ka puy ko siyam memen me wit pakeo pamela pakriyaw wit pakriyaw pamela pakeo eri wit pakriyaw me ko siya niya siya makayuk tay piti sang nono kriyaw me Jesus mata na yung nakidimos nan son silu met siya wit kriyaw ay wit pakeo we niya siya magtay piti sang nono trasdulu ka yung Christ na tamo tapa mela pakriyaw me ko siya kayu mela magtay king katpenet tapatro penet metuwa sa sabol matay yeyas pun sampawat o karyaw may apto at kayang tanan ko ideal iralaw to riesa kaysa pay sa klima erkabung ako timen kapratong kita o katete yung kita nan Genesis riyaw isak lemau del isak isu mekosuya iraikan me pengkot masanima kumapan kangata tukeo me beini masani kumasupan sai kumapan mela ranot ai kalapak makot kilikam kung nagsabangan ko mo, awi pasong, kami paan kakawewe yung kutratuan, Kesemwpwal pen masanwat ipsapal. Kaya kiniyan siya umira sapik yung atakot, sama-saman mo may sapik, tip, laut. Niyan siya umira sapik yung atakot, kuksaro kadete, mira, pisikin sang nan processing coach. Erik cakap kelang memory nara pisikin sang nan presensi resto mela ran mira kang tukeo. Resto mela sumpara kay mori pira nan kita seri kay mori nara pisikin sang nan matwale nitan. Nan Genesis payu ra nan kita takriyamen. Nan Genesis 5 ora bil nan kita yamen. Riya Kesemwpwal kita. Puksaka kang kia sikakan maurwat. Kita kak miminan puko sudel bil puko tighten. Amak tasir luka yang kray sa tamaw katapan melek katapan ko na nanen. Rekapang ako ranwat ay sumoksit. Pweki Kesemwpwal ki nan masan wat masan yung child. Tuan maurin atamo hip. Tame irawatong child sapik makari yung child koros mela. Riap kalangan ng kot siksang magtaka kusiya siksang magtaka kweweki ye Jesus Christ me penbuk saro katete na so silu ye wan kot katil lalala samba me kat kito ki sabol me yeros po memen me pusun lai and there salongala abanan ki mausot kapangakot kumbagabay takak matawa weldem pakwat magtama matawa Pweki yakat kita sama yeraso o pain yeraso memasani met memen mesutre ipsapad. Kitakat mimi na natapalian namanamkan o mata-matawa atawiya pekan kosandikan o kengkak kosuya palian namanamo ipungki temana kapo te memeno ipungki mumaneser. Ap kutala na trek ansu koros sorong sang aramasakan o trek masanan ko tame memasani yung sa. Pweki kitakat sa pangala
Katia sang masan kota puk sarawi sudah pakai akin sam. Kalangan kiyang kot ansiu maukit. Puk sangka trek takara pen Jesus e masani upsapar pek nganen kot katoror sang chai. Pek niasi mira sabe kiyang kot nganen kot katoror sang ra. I kara pen nara kakilangata mira kliso. I kara pen nara masapue kata. O i kara pen nara rukla. Peki ara tiaratar ara siutarkan. Ri ansiu koros muktapan sabe kiyang kot. Ansiu koros menganen kot. Tetaba mito nganen kot en petelong na tamo o kaun kutrata I muktapan wiya tapan namanek. Peki ansiu koros kutachuka anke mauren kanangama. Kutachuka anke mauren. Itawen sawal men kot masan. Dami Kesemwpwal ki peki peni masani magmapan kang chuke mapan melaranot ay mi kalapago makot kilikaw kayong kalapak karyang kalapak ay ramela imen kabratong kita nan luk relaw tuwaw rajik limaysek walu limaysek tuwaw may siya pangala kung nagkarabay tuwan Kesemwpwal pen Jesus masani yung amen iray ko may titaweni niyansa wo masani ako tawani ito ama na ko pagremain muitong yamas payan purlang sarabedi samayo Jesus masani muitong memalarakan en sarabedi aral melakan yamaman aramas melaman ya kakprem purta wen sarabedi mela Kesemwpwal peki mata-matau kan mo manarmase metawa masen wato kusiya maay wiwuya me pansarapieti. Kamto kabay. Kesemwpwal ong kita masen kot peki mi kusiya masotangan kot reta. Kita kaka kolokol ta kalangan ng kot peki kalangan ng kot siya mawut mekat kiyong ta. Esing kan mawut. Apta kyang watwate ang aramas mela. Pwede pimbuk saraw katete yung kutanan so wano saksilu manganan kot makin kiyong tamaw. Mana naramas mekot mama. O penchises tola masani masan kan mekin pose yang kumail. Di ngayon o mau. Yung kita magtsakakaan ki esing akan mawot absurd nganan kot na tamaw sa yang watawate ang aramas mela. Penchises masani maito memalarakan en sarabitaral mela kanakawe. Kowe yang pause yung sampa, katete yung sampa, tuan Kesemwpwal pen wengkot. Irail chunda token momot, kaunin lapalapte, kaunin parsikan kalabakan Jesus, yat wengkot pan koto. Jesus masani bakate baklang laks wasa o winta, mayet wengkot, tayonin wengkot, apatola masani wengkot, mir lalamay. Ang siya magsapan, lukay ang Jesus Christ na sa mga wengkot, mirlata. Uktana na wewe ka magsapan, mimpon sa bawat, o memor ka kupuran kot, memor ki autapen nan weyo. Kasapan mimpon sa bawat, may itong Christ sa mga apsuma pang kaun kasata. Ikapangagi kot, maurin sumbatak, katete ayo. Me ekin atak, trebal kinatak, more, every day. Eko siya maayo. Maayo mo. Nga share ayo me ni berta metakyu mimi ni apalipe ti yawasa hapuin tayang metoko pito isang namaran Jesus ang suwote ko siya ang suwote sola metoko ituan Kesemwpwal pentama kot kat kiyong kchay tuan Kesemwpwal penatal mo ni ang sumutal mo itong Christ sa mo puwekinan kudial katete metrokano yitebel kinpakpakiliyo the church como yung ngay mauyama mocho puen kamela puegi iraikan mekin kolokol ten liseyan ki seryo ye Jesus Christ o kin man kamerala kalangan ng kot puegi akin maitong liyon ko lakoso na wasakis 9 sapten o peri me pan sabul man kita Kaunopada apple pen kita isolong kan makin nan siyong en katete nan siyong en kamele nan siyong en itawen sa bulmen ko kalangan telempakan ko tung chay Kesemwpwal ko wasat pwede pay Jesus masani mamaito memalarakan en sarabedi aral mela paksotok chay ken ko siya niya chay sudah cek mau kapakap kiyang Kaunopada ngayon sarawi
En katedi yung child ya wen masanot. Imen watong kita bilnan rongmawing son iralaut isakeu. Tuan Kesemwpwal pen Jesus masani yung Mary. Te masani yung Marta ni hansumen Marta mi menani sinswut. Rie old Lazarus melar. Rani at payo do bawa. O Jesus masani ni hansu me masani li imenin tawi. Me ngay me sapat. O ngay me songgomo. Me maur a posionia chapa mela kokolat. O me mela a posionia e banan ke mau. Erbuki e masani me mela a posioni mela buki shodangan kus. Ap kamele ni atarong o luke yung Christ at maur purem yatarecha uksa chapa mela. Atene iraikan me mau buki iraikan me kamel kus. Iraikan me titawan nganan kus. Penjis masani iraikan mangan ke maur. Ap kamele yeshba mela kokolata kalapako e masani nadwa kamele. Nyaisyo manganan kot mi mereta o ta kamele sabulmen kot masen o kamele Jesus Christ no ya kalangan ng kot limpakong kotong kita. Then Kristaba mela kokolat. Kalapak kawawak me masen wit eto ko palingan. Weki rai koros mertaka kelang mencingita puk sarawi irai mela ni palingwar te palutuk. Likin all riaman enok o Elisa. Kesemwpwal masanan ko tong kacak cangkak pukata. Cangkak kolokol, cangkak meta-metawa. Pweke mia wiapen ewe pelian lamalam. Ap mia wiapen kot. Kita suka kotogi ata masamas te favoritism mo silangan kot. Ap tanan weki macana pekyong sabol masen o itawe sabol masen yeyi me masani ke mesilangan kot kin yeyang raikan mekin kamelen weki ngai sarawu mekin kabaran kaun rinyata maito ngai sarawu nana tamau yeyi wasa mesilangan kot kin mi misili wasa menganen kot kat kacil weki na lebin batak walu irachikik humnak Tek Maria Isak lema koti kadete ngai sarawu masani me ime uya taben kabik o mimre mo sampa wacha kabik ta o ime kin kaparani eri takak tola otre knan Hebrew ira laut Isak rajik lema koti kadete mon Christ pan ketong sampa peni masani yung kot sam Kumsular keburparan ke merongkan makin puntre isis la pompe sarawiyo te merongin chomkan makin uyawi ap tola masani ap palingwareo makum kacang kawan batangi kapangakot weki moni bantola wasay man kapratong sanay son payo me pen Jesus masani yung liyan Samaria ni anso maliyan Samaria kusuya kumain me Jesus kin kautak na Jerusalem Aki cata bakala po kin kautak po nanawut. Jesus aptola masani li kamelele ansiwo pangkoto walaler. Mechon kautak melel irekan bagan kautak ngayon o melel. O yisongan kautak bagan kaparan kos. Sagak lang makaitekin yaban kautak. Karamas koros ka kautak. Without the Holy Spirit. Likin kalangan ng kos. Mepen Jesus masani yung Nicodemus. Taka kautak. Sote magkadin ngayon saraw taka kalangata. Pwede sote kita siya may itong kalangan ng kot ang pureng ipitin na sama. Kita kaklang nan masan watre. Me pain through Paul ngayon saraw masani through Paul ong soling Rome kan nan Rome isa kriyaw rechuchukeo. Masani kumail mo itala panwaramay kan pwede mo yala men mayroong mamamaw sarawi o isongan kautak maging kabaran kupuran ko. Magtakak may tala panungwarwat. Magtakak may tala norwat o lukayong Christ pen kaung kutata. May tong Christ and kaung kutata na sila ko. Taptula masani may isongan kautak bagan kabaran kaun. Memen makak may tala. Memen makak puligiti awya peka. Memen kak kikisang songkan niya paren o may tong Christ and kaunta o may tala peni pen kak itawel Christ Jesus na sila ko.
Ritaka klang makai teken uya pen kautak. Makasambal. Me peni masani me komchula ko parang ke merong kan makin pontre. Aptam taman. Pue ke merong o kautak rayut. Ria masani me kaut merong kan ko chula parang ki. Bu kautak chula kabaran kauno. Kau kautak ap chita kamele. Api kautak me kot parang ki. Nyancho kayung kak changkak muitong Christ and kaunta atamo. Chapkak kamele mata mo tata kautak wasakoros kin kabaran kauno pue ke nganan kot memi mireta. O wansu koros niya takin pek yung masanan kot benan rom katete yung tawalu. Mayray kan makin tawen la. Nganan kot iral mawiyas sabal man kot cher. Kapang akot kampakabay kelay. Nyansa makarong masanan kot uyatar filibiluwat o lukay yung Christ on mo kameleleya. Peki intan Christ kamukalay patar. Nyansa makalukay yung Christ na mo manamanan wengkot ko yung uker. Nyansa makalukay yung Christ na mo kawiyalar peneneng kot. Kapangakot. Peki Jesus mawiyam masanin riyakan karusye. Riksa wiyala priyan te Jesus wiyala riyata o ata papa yay kot. Riksa mataman me kot sam Jesus o ngay sarawi rayliw. Eri metawa ma pain kita may tong kot atamaw. Ma kot may tala sabon may yeros peke limpak wet may sabon man kiyong kita. Amya me ko taban red siyang kita. Met ngong kapay. O memen Sudah bil memen me pan may tong kot and kaunta mo. Memen me pan lukay yang kot and ketlong nanemo. Pweki men kem sangkila nan matu isakono. Pen Jesus masani on Peter. Pakawa Peter. Ibang ko siyan lukay pun bayo. Masani makawa Peter pa palapyo. Apso. Nan lukay wayo masan yung Peter o masani tachu or Peter period. I point out on Penny Masani, on this rock, I will build my church. Er we work a child mo yamamo so o memen me person tare Jesus Christ. Penny Masani me menemenan hell sa pang kalawit. Kumbakabay, kalangan ng kaon. Tama-taman, me Penny Masani me ikalep mahal. Ikalep me melel. O ikalep me maur. Ibang kaparayang me pukwet. Sito ko siyak ko si ipan haramasamen. Pukwet haramasamen. Bangka yang pukwet. Sito ko siyak ko si ipan haramasamen. Pukwet haramasamen. Puyaki peni masani nanson. May masanan kot kat yang kot mo trepin kawa. O masano yayi makot. Masano mawiya pasanan marain. O marain wat kentak takar na rosot. Memen mamaytong kot na nemo. Me sansal nan iralaw te wote iretikete kay sa kriyaw tenere so kay kasamoyer pusunla apkat kiyon rail pung and we ala sabon man court kita stu yala sabon man court sang niya tapuko kita stu yala sabon man court sang ni pelien lamalam kita stu yala sabon man court sang niya tapu yama sang niya ta kamelele sabon man court cheras o pain court makat kita pungan kejangka kuyala sabon meseri tapeneneng court kalangan ng kauno, kalangan ng kupur karusye, me tauda, o me pantauda. Ang sumawak siya timan ka naman o masuto me ako, kalit me ako, me sawewe yung komi, akom der uwang, akom kolye, ninambe, riyaw waluwew, sidu payo, tuwawano, o miya nambe kay, tamiya manakap kay, memiminan Facebook, makalal diyar, makom diyar, Kom situ wewe kemekot komen kalabak mekot kol nampepkan. O niyan suwoti kamelle nampen sempatak caki mimianan Facebook call bukan kalabak songe sudah bibil amen lau ketepa uya maurin kora o yang akan mau pagi situ wewe kemekapin uang atar pengca. Kalangan ng kauno. Imet mawuya kem sakalar imet mekem sakalar atensyon neubene nan perawat to lain wat meng chan evene o kaim saklan ne kabakap ipang uliang chad ni sansan akom patengye wasakom kat katyan ikap nga maram samat ko lawda peki is kami kap nga kyang mo lot melel mesutre yu sa masana klanglawo
Absen ka kelang wong at kalangan na makam katskiyong ki Jesus Christ nintu wane masali. May ikalep mahal, ikalep na melel, ikalep na mau. Kabangaki ang kumulot, melel manamanan maran Jesus. Kabangaki ang kumulot, manamanan imchan Jesus. May pail ngayon ko sa iya, mainchan man manaman. Ukap chala Israel sa bumisirikan. Syria Israel kan sang nanawin Egypt. Ayawen manamanan imchan Jesus makum katskiyong ki. Kalangan ang kumul. Sa may kuod lawlap, kabangakyan ko may ansyo mo. Oh Lord, ipalianta katawagan kumunchitiyo korespon maurin Lord, men pumpikan, haramaskan korespon sa bawat may kuod lawlap. Lord, kabangakyan ko may sam, nintu mo nung masani may trokano kin pakpaki, liyo, mawawagit sabal ansyo koresakin uwang, sabong yaramasakan, ukin man kamela sabong yaramasakan, makin liseyan ki, makin kolokol sa kalangan ni Jesus Christ. Sa may ko dalap, ikaw nga marami. Ikawela, ikawuti, tatawag ka naman siya naman Jesus. Right now, Lord, I plead the power of the blood of Jesus upon each and every one of us, Lord. From now on, nansi ko sa pamemor ko mo rin pawe. Sa uya sa paweti, Lord, kapangakiyang ko mapkat. O sa pamemor ko din pa. Lord, kiyang ko mo ay kaping. Patrang ki karusian ang parawat, o kasaba kalangan karusian ko yung kumugalip, ni marumiyat kaong kalangan, yayas yay kumugalip Jesus Christ. Amen.